Adto tigatang yu iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaunay, dali anak ko. Day takot ikay kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Kat, kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagi plaeng Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko, tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti planom. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kulehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan, agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kon ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wan nabayag matpima na nagururay di tao. Wan nga raw. Agasam nga na ta sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, Wen, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang? Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok nanang. Agboard examak pa'y Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano san ni Ignacio ti aguray Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman ka ni dali ngagkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dali kan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin lat tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana? No imbagak nga aguray pay. Tulungan na paya, dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. Kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo ngagkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak man ni ti manu atawoy.
Okay lang kadikan ka? Wanan ninanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Ang mga no kunaan na anaalas ti ugali. Ang mga no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam, tano agturpos ni Jimena. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimena. Kat saan lata akayat ni nanang mong agkasarta. Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang tikasarta. Namin mo ta na naitantanday ta kalay sa? Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanen ti panagturpos ni Jimena nga anak ta bakaet. Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti dina. Ay pagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay ta mo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amo may nga awan dagaso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y lang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na. Nakaturpusan ni Jimena, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimena. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimena kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimena. Kini mo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti ur urnungam. Kinsaan ka naimut. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kan saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tap no aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Malaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak kapurliya iti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tutulong mo. Mabalin pa'y maita pag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait anak ko. Ay, makapaliday tumot ni nanang tatang. Nusyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawan. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw.
Kat saan ko alapnan na ita anak? Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumura. Sana mabalay nati kayat nati masursuraw. Aglablabas mo tan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak kao. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, diyak amuti may papan iti dayta ah. Ha, talaga amot na diyak kabsat mo ah. Natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapay adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastaws. Saan may... Saan nga rod ama palin? Tasaan pa'y anay patarimaan to'y balay. Apay, di ka makauawat ah, Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. No, sana nakababain kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dale, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukom ngay ko rin. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ta po ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan dya po ko ta. pagan anok ti umay. Na, di mo kaya na makita ti apo kaom? Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa day diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw ni ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti idar arami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglaangan tadyak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko.
Tang, yagmi mampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami ni ti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan yaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ni nanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok to matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiay ayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karup-rupa mo't yaman ah. ay, nagloko kan. Apo kom da ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo ah. Amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Ah, nay, anyat pits na itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Ha, nay, Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam nga minan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raw. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ah ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman ah. Agpatpatinggan sa mula iti sa o jay anak mo. Awan mo't mataktak deran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tanti bagada ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Nagijay adim ah. Awan pa'y umno anak ki asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da. Inton kwan. Agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kinig na siya nga asawam. Tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ro ti pagyamyamanak, nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod. Madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam. Tanagmayat ti auram. Kasla imubing ka pa'y anak ki asawa. Ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan. Gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materialis si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan ayaje balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagidya ang materialis. Ado pa'y dagidya. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha? Ay na,
Nagsayaaten barok. Nagsingput kagayam at talaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan day jayan nanang. Lipatin yun day ta. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at talaga barok. Lenny, intayo na. Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang. Agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan. Iso nga hanak nga rurayan nga mangan. Mangan kan tulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo man ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kung arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Lenny, Syakte profesional iso nga syakte da trabaho na. Day tamat lag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. mala, gusto nga ruden. Saan natila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya ka ta siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak nga mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kamilatan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan mo tikita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensya kan. Narinig ka anak ngamin ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang magreklamo. No, ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga raw. Siyak matag suswildo. Nala, agsukat ka nga rodan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano? Napuyatak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot nga na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudin tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartag na sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubat ko abagbagaan. Si direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagriyad gam ti makatumpong iti adda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't day taa iti babae.
Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo a maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing pumulat taken kwa na. Mababay inakbay git din ulad duman nanang. Takaslawan sir-sirbi kaya balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isun sa mo't adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gahiyom ta. Kat ada nga rot kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ron. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta nalaing jay gayom taan ang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan tema ko kwarta na. Nagsweldo ka katimanan, Lenny? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din diya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta, isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lenny. Narigat ti maalik iti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asida inyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Ngamanumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din san ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglot-loto kan aglablaba. Ay, kat nasingpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata deta lang mati aramidan na. Diana, kas ano dato yan ngay?
Ay, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak mo't lang makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, namin saan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yan ngay? Ada mo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak mo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apay Hamo nga inos-usar, dayjay. saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magta marugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay Ilakok pa ilaang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nanginaday dyan nga sapatos kat. Apay? Naibusti ko ratam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idya mo ti panagsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin a pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si Kati delikado, tano sinaanak at awanan timang pakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebyo. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinersirmonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gay-gayim mo nga Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak mo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, may kawak sa bakit.
May kawak amaya dayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, aga-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addaken ka dayta anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, mas asya anak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dahil ta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papeles mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais istresak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad Kit makaswildo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta, itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maiggamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, naminsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you jem pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwartakan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, ne, agpa-check up ka Uwan no, agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta kun Lenny. Siyak ti bahala. Itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada kadwa. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kaya't ko apunkin kada kayo, nanang. At kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngumtangay na amwamong. Wan, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya. Oh, talagang samot nga wan pa nagbaloy ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo't balasang ko? Ay, iba gayo tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan.
Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidem, ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutem, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay akas tatit suram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapauitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kung mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perpermi. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo nanak ko. Wala lang. Diyak imbagbagat sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok kay abroad. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarup. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantik alay sa amin ni Angel. Ay katadda-kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ado ti rason wano makagapo, Lenny. Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso apasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Agbalbaliw akon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay mutten ti panangisinak keng ka. Isa pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kao. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kao? Wen tatang. Dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan ak parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipangpangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsuldaw? Kaano ngagsweldo? Diyan mo Namagam to kan kwa na Una,
At damot karbangak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Kat awan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw ka no awan na sayaat nga ibagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot na kita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay na kita. Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngamin iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa balitibag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita, tapno saan ka amay busan iti kwarta, anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijamol. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. nay, kat no kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno adda sukat inggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipus. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang ma. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang.
kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga data? Kasla kayo nga kakase? Kat oray mo ti amam. Awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Ha? Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangpot mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito'y. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangin na dito'y. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayon ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atain sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapag rebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasutlaan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan
Tuladak man dayjay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wenno sabong iti paraangan. Makapabangar iti rekna. ay nakabirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo ken ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ingka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak a talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon ito'y balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang.
Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mati cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mati usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwa mi ti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na duma sabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, tabi ngayon ta na imbag. Pagmingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matan iti lotem, Lona. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, tamausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala, apay ngay. Basangam to ti group chat tayo. Inla na daamin ni Jay Tirason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin dinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko tag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit ang nangarod aramatam nga agam brown anak ka.
Ada na bulod ko kadagiti gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manakaw. Uwan na nang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Sana agapunta ado ti kwartam kat ngatangam amin na nakayat mo agatangay nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Nanang, asino di lalaki nga naggapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaanga syaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta Ah, kano ni ading mo mga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa ilang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako tani. Kumbutan di ato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng. Adda pa ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak nito'y natangay padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy kapros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awan pa'y tinapilim ka dakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lad takar bengak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailaang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha?
Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngag may maysa. Ni kanumat gayam tina ti pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intud na ah. Alaan yun, sakbay nga ibabaway na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan eh. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ili. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranrana namat. Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Taamangan numabayagan ni ading mo. Anya nga tanga oras no sumangpet ni Tina Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, ah! Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po kan ubing pay ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod Tata Mando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Ah? Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta, nadanon kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Uwen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka no nga rod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili am nga na imbag ti pakiin na yatam ah. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na ah. Diyak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat ah. Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agarom kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyerda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rod anak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ka aparaken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay na, nanang. Nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybay agrumwaran ti pudnong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay na anak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim.
Ay nananang, no siyak awan magustwak adakwada. Ni Andy, madlaw amang martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ang makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakan kwa na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta diyak kayat nga unaanak, tina. Paunaanak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapon nyo. Ay, napanak man limatang ni ta Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mo ko na ni manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat kao. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga iso ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Tiyak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagit agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang lit ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamot arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kas di bagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya maa. Anya day tamanang. Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di ngay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang. Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makidtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay.
Nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amuna ta kano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mutlaang tinubyo na. Nagsinnaruno kayo la simbangpot. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaoy ti English. Ay, amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang damo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti kanak ito'y lakot ti balay. Anya, apay anya ayati kukuom dito yanak ko. Itaypay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat gaya man manang. Ala, agtugaw kan atag sasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di ka mat ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara ko. Inakagistampay, J-Store.
Di mo kano kayat nga agkasar ti kabsat mo, Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Unak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Nanang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umay manan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapudno na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka ngamin tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agararam kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nyaman tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dya signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Ada ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na. Kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakaidtan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katkas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang amte iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani. Iti mabiit kat sumang patante retrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ito'y. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Ay, hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iretreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manon iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid kumot inin iti balay ni Nicole. Ha? Jay sales lady, jay may sa department store.
Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anubyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bali. Jack kayat dayjay. alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin am kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapul kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko namkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na a babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dito yung lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, angkal. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Padasag tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la kuma. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakaan asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ha? lang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mo ti agawid. Tatingi-tingak mo't nga mo natiriknak Anya ti amok, no man nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amwa na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga aklunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo a Loreto. Kasigurado adita mutla maibus ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay. Apay, asino man anday tatayra. Tay ka barbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot laang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Kag bali na parikot choken ko na. Jak pa'y maipasyar dito Ta dinak pa'y mat inaklon.
Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo anak ko. Tako na tamayat ti trabaho na. Dakkel nga tati sweldo na. Diyan ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo titulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada. Mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan. Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Nao, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatik launay, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kung naklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nakata di ka naumakan naupay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang, tawan kabutang ko, Reggie. Uwan, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti da ito Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kun itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kun ni Reggie no nyat kunayaw. Ni saan Tyra, ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din. Nabiit na pa'y iti kayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo tasikati makiden na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tag-desisyon para iti dayta, kabagays. Apay Reggie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang?
Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalinti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan ni tipagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa ya ka ni nanang, no masapula masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba, idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat, tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka dati walays. Sana mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na. Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ti panagsasaom ka ni nanang, Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Dinak panawan. O ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka, wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amok la akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman nakya sasawa ken kuana. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agaukan no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan jagasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng, Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie.
An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y tiaramid da dya babae. Kat pudno matibag-bagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akar ne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam mo't dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo ilaang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayana nang. Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wanag bati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day taa, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka agmotor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyuitan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da iti hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda iti hospital ni tamat laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti rupak. Apaya napindaan ti rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti rupak, nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apas at tarupam. Adnan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti rupak. Da kayong amin. Ha, Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, nanang. pakawanan na ka, anak ko. Di na kumansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang.
Sumra kayo ah. Agyaman aktayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Ha? Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman aktayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod. Maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Ure kas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan katayra. Bakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman nak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunak ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan tay rabalasang ko. Kat ikarik, Jakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa.